bagus. Bagus. Hanya tepi angin. Gure-gure yang pejuang-pejuang partai, yang pelikut perjuangan Aceh, yang kena hapuskan sejarah Aceh. Yang kemengon begot lewat kah. Ke hana ku jak mugure nguru menang. Han ku tim, hari bagi ke ku jak mugure nguru menang. Hana pule pi bagi lu. Karena ilung darah Aceh. Kon bijeh pang tibang, kon bijeh lamit. Kon bijeh jak tunduk ke gau. Mike nang ro kafe dino Ike. Nyoy nang ro kafe tinggal. Hang kemah ya pecat ke bos ku pecat like ya. Hang ke peti katanya yang bau rumah Aceh je. Katanya yang bau rumah Aceh dino. Baik sang tu kabur nah saudara gitu no. Kita nyong dia. Kiban na busi dino. Ke moyang abusinya. Abusinya kau nurung ya terima ngamanah gop. Kau na busi ya pejip pelamit dro lagi gop. Piuh le mi abusinya. Ilung na marwah ku na martabat. Ku kerja tenang, hana tenang, ku jak let bui kira aku. Yang secara ya pedenyok ke ini. Dudis, dudatnya penena menua you begot. Go fuck yourself. If not call your mom, tell your fucking mom to do something else. That's it. Kiba? Ya abusi betul. Kau nak abusi pura-pura. Katanya baru bak pemerintah tadu. Kau go. Baru bak pemerintahnya gaduh tu kapegah tu ke. Ike wai bayu le kafe pu kedua makah mayakah kafe yang bayu ke keno. Ino na ya bayu pre keno. Kadang na yang pegah ike untung na ibas waka politik untung na perang Aceh ya. Tapi benar tu pu le urung dro nu. Urung Aceh yang na diba keno Kanada. Kau kai le hana pre. Baik ni buke pre. Ni buke na saban lagi urung diba Norway maupun Sweden. Baik ni buke saban hana saban. Hana saban. Kamu urung Aceh di sini yang dibahas waka politik refugee, kamu memandu mu bayar tiket ke do? Hana mu jak pre keno. Nah, hana mu jak pre keno. Kamu mu bayar tiket. Nah, baik telah Hendrik. Baik nak pergi le urung dro nu kamu apa awak jak pre? Pa pre makah. Tiket kamu mu bayar. Iblo tiket sekali awaknya tapi akhir singo hotel Kagria bayar memandu atau awaknya. Kamu ho kan? Di urung Aceh pada berdimang. Tak pegah yang betul pi tu nak tak temuna pi malam. Tapi alhamdulillah ada jamun ke jamun pis ramai ka. Cuma perti anu kedah bui dulu lah. Anu bibit teno bronyo dum lam bule puko ma ikon memang kamu anu bajing dari yah ikon kamu haram jadah. Pu tak pegah mah. Bawakah bangga aku bagian PK pok bomano. Mano labu drong ilhop. Yang bangga ke wakah. Yang bangga jak selfie lom, pegah lom selet hayu. Hebat. Hebat. Nana dengku lam yang bigelar. Nyoy ke yang hirunku. Lumpah gawak-gawak ka ketun urung Aceh. Adar baju nu sidra metua. Kon kelon yang lon pegahnyo, kurung drone. Nan kalon nino cin kalon nino pu yang ka berlaku di Nangro Aceh. Pu yang ka berlaku di Nangro Aceh ino syariat Islam na berlaku yang ka dedau di Nangro Aceh. Hana kan? Menyo hana berarti banyak pegah-pegah Nangro Aceh dalam Mekah. Hasil melimpah peka kaya urung pakon dia tro du. Pakon jai dah urung gasin lam kampung lam jurong lata sago du urung gasin. Naik peduli. Dengan perdamaian Aceh, kon mensejahterakan urung Aceh. Ya, ipeke ke prudro. Ya apalagi no menyokala lom partai ka semakin ramai lom partai, jai lom partai yang semakin cerebri bangsa Aceh. Sadar je hana pura pegah je hanta dar urung Aceh. Baru sadar urung Aceh, wate gredam lo nah. Yang ramai urung teka ba masjid. Ni pateh man. Makaji katanya urung Aceh menyota pudro tu. Bijeh pahlawan, menyata tu pudro tu asli darah Aceh, fikir ke Nangro becut, fikir ke agama becut, menyona sayang kenek, na sayang ke indah tu nu yang kageba agama, lamuka bumu Aceh, be yang nana depu afai, Aceh, tanah kekebah li para aulia, tapi anu cuco para aulia jino lagi hidup, nah kadang cuco aulia apa kadang. Kadang cuco aulia senogranyo.
Yang ke awaknya andung yang pancau agama Allah. Han diterima awaknya. Apapun je tak berah, tetap hai terima. Kau terlalu fanatik terhadap Korea. Aleh ka kenong doktrin ia sabu-sabu badapu mum kadang bu Korea. Yang kenyang akibat. Jeb lam berdegar. Hana galak urang do nu hudip bu mewah. Hana galak urang do nu yang berhudip dalam dalam binaan nek dro tu, dalam binaan indah tu dro tu. Hana galak urung dro, kagalak nu menang. Cok petimang tu ya, kawal-kawal tu, otak hana mereka. Nyo lagi nyo jana pu dah berah. Pedaleh le ke damai, pedaleh le ke parti, pedaleh le ke nyo, pedaleh le ke je. Padahal salah urung dro nu mandum. Yang di saat pilkada maupun pilpres, urung dro ni yang sesungguhnya yang bi suara. Yang kolon menyeket beno kare muku kibantan. Hana muku kiban ni sinoi Kanada ke warga negara padunggo pemilihan ka. Padunggo pemilihan. Mu thabo hana ku thop. Loi nanggro Kanada warga negara lo midino. Terus surat na yu coblos belu kayak lit ma kerja gede hana pulek kerja sok coblos ka. Dan pernah elon ku ya ikut coblos nyan sidram tua. Tapi urun rohon yang tinggal dalam nanggro Islam. Hana na depu cukup berat harum. Waten ya chat waten ya chat uke nu ya tipe. Naga purno oleh dengkun. Naga purno. Mungkin hana naga purno. Ku purno mandung dengku nyan dro syo ya pilih Maka hana mungkin tu ya purno urun rohon. Han mungkin hai tamong lai miakai. Urung kabeh ke perut dro hana le ke perjuangan Aceh. Ya, yang ke pejuang ke partai ke pugai aboh-aboh nan foto-foto ulama demang ke pugai aboh-aboh foto-foto tengkuasaan Muhammad ditiro. Pajanan tengkuasaan Muhammad ditiro kagak pejuang partai tipulan partai tipulin pajanan. Ci pakai utak baju. Pakai utak batut. Urung ka duha-duha adu. Misai ka be pete-pete, janggut ka be pete-pete, bule aboh ka dulu. Tapi akaitan. Tak pasang foto tengkuasaan Muhammad ditiro. Tipek foto tipulan, tipek foto ulama yang kahanale. Pakiban nilainya hukum? Kiban nilainya? Kau urung dron kena jak pejuang partai, pegah bah masyarakat, you pilih. Ya, baik pedaleh kenyo, baik pedaleh tipulan, baik pedaleh tipulin. Cobalah fikirlah sidra pecut. Yokon. Pejuang partai, boh nan foto, boh foto gok, boh foto ulama. Nampur sampai ham. Ulama-ulama yang kagua ni ba Allah pi pasang pedo. Melagi sang ulama yang kagua ni ba Allah lagi sang kagak jo riza kurangnya. Yang jak babak makam, babak makam, babak makam para aulia. Jak laki doang yang mohon doang. Menyohana tahu pemilihan, menyohana di pejuang partai matema hai tem jak kunjung. Bak makam-makam para aulia Allah. Nyan pekatun but awaknya menancit. Nyopreh dua rotu cin kelon. Rata kampung, rata jurong akan ditemong di jabi tumangan. Han peteh nak ujud. Nyo katoh masa. Asa katoto pilkada pilpres ikatoh bui sugut. Yang temong lam kampung, temong lam jurong. Pu yang membutuhkan ke fakir miskin, pu yang hana ba. Yang bamban kabut, mana je kebut? Pek menang. Nyampe di saat membutuhkan rakyat, masanya urung ron. Niak sayang ke rakyat, niak cinta ke rakyat, niak ba bruh, tiare, niak ba bruh mesti 10 hari, niak ba Indomie, niak ba benar kan, minyak mesti kilo. Pek menang je dalam dua. Merida itu pu le bang saja katoto. Katoto pilkada. Aku kata peto dro dengan fakir miskin, dengan yatim piatu. Aci itu meyohana to pilkada, matema hai tem jak kunjung. Apalagi model-model aweknya lom. Model-model aweknya jana pu dah begah. Bi sumbangan selfie. Yang pegak thalium lom. Mumat jero. Mumat jero foto pe ba media sosial mutoh dro kuna ku bi sumbangan. Yang mutoh dro kuna. Nak aku tolong fakir miskin. Baik menang. Tapi ro jero nun. Baik tu pulih jerawi. Nampung. Nampung. Ayang tu bang thai. Ke tang dak bang tha bu harum lillah ta'ala lum berah je nah.
Lempah sayang ilung ke bangsa. Bapi ku kun berang kepu, ku tenak berang kepu yang namun lama telon gat han ku mendendam ngun bangsa aku. Bapi ku kun berang kepu tapi menyogap di tenak, gap di pah, lon maju pun. Nyamban prinsip lu. Kon bermakna ilung ku ya tenak kurangnya tapi dengan perbuatan urangnya lon tenak. Iban but yang kagak pelaku di nang Aceh. Nah sesuai dengan syariat Islam, hana. Nanti gelar-gelar do dengku hana guna. Punya hukum pot Allah hana ada bila, punya syariat Islam hana tak kokohkan. Kepu teman, trip bak daya man. Hana menguna api. Hai toh hana menguna hana tak bila bang sapi. Ya, lugo apa yang tebut tauhid. Sayang tat handa je marit pukong hukum agama. Sayang tat lugo tat, tabut tasawuf. Tapi yo hukum agama. Menancit. Ya yang berfikah. Kacarong-carong fikah. Habis dia merupah harta ni bangsa. Sesuai kan? Nyena mendum. Baik ni pergi hana. Kulha ke bu, kulhu ke belanja. Baik hana ni depu. Me tak kalah nang Aceh. Yang bila ada hak musabah hana le noi nang Aceh. Mamandum meno kabila ke perut draw. Kabila ke perjuangan partai draw no. Tho mentang je. Berangkat tho je. Hana le no yang bila agama, yang bila agama Allah hana le. Yang bahapi na dengku kadang kala ke pedang kadang penan tentera penan tentera mujahidin tentera mujahidin ni tanah harap de dengan nakap apa tu jo dengan ternyata latihan mujahidin Aceh de cok ana murid yan tiap gerak de ka pegah mujahidin bu yo ya yo ja gidong tanah cak ke dengku nyan pun pakai pu hana payah ni bayu hana ni bayu hak awak nyan pu bayu nengku dua nyan awak nyan dikerja bapi nyan awak nyan anak murid do nu yang namun harus nu bayu nah harus nu bayu memang kon medaya kerja pre bayu nyan ino jada wadeda galon bupuhan beberea sepo teman ya mego beberea sepo lampu sawi anak murid bayar do teman bupuhan mancok kerah anak murid ya tanom sawi ike bak ma ku kon ba indatu ku kon hana ku kiban bak tawit. Na patay man ku ba. Ku ja bu badaya mudi mesranya ni ken na padunggo ku tanom bak tawit. Na padunggo ku tepat ini bai. Na padunggo ya pedengoh pade. Ike bak ma ku kon bak ma ku kon hana ku kiban tawit ja tanom tawit. Tapi ku ja badayahnya. Yo ma cakap betul ton dikurung kita nyong dia. Na apa na? Tapi bayu hana na murid tu bak. Anak murid bedo kayu mada lagi kenyan mendong yang kayu mata lun jabut kayu bayu ino kira-kira minta kerah anak murid hak bayu hak kawaknya jo soal kita nyo pribadi tapi pribadi nyam pribadi kita nyo tapi hasil kering aji bayu nyan be mayang dengku mudua pucit manda sayang anak yatim kepucit man tacok awaknya, tak bimbing awaknya. Kau mada tapi pre badai mentang. Sang han mungkin hai tamong le leme kai sang. Mungkin hai tamong le leme kai. Karena ino peng daya setiap tahun mengalir. Hoka pengyan ki perintah dia. Hoka pengyan. Anali terkadang igop yang dintat anu di gede bak daya. Yang dia yang menuntut ilmu tapi terus gede bak daya yang kecok li dengku pegak surat jak duk ba lampu merah bak bus stop ba kota-kota Indomie nam peduk aja kebut lagi kayaknya kayak piuh gede bubuk menan dengku dua kasip bekle lanya anak murid bekle pemalai marwah Aceh karena katanya menyebut lagi nya hana marwah dengku dikele urung tengok kepu teman hana marwah kena hana riu bubuk lagi nya nya ino ika wate di derma wate di sedekah ke barang kapu pegak hak milik barang kapu je ino pegak hak milik dro nya minta sumbangan ke deh tengok je hak milik pribadi kan kumu ke pribadi je ino baik anda pegah ino pekatun lagi nya malah ata dro ke dro ino disingkirkan dikuasa lagi nasyid dengku model lagi nya inang dua Aceh baik ino pergi hana bangkadro gua ba Allah hana keturunan hana tasau cok petimang nyana inang ro Aceh hana petimang harta gop
Mana yang pejut tu kak milik seolah-olah kontrol aku milioner. Seolah-olah kontrol aku tingkat atra. Padahal kau ni atagop. Cuco kena lagi apa yang? Ya, na cuco. Kon hana cuco para awliya Allah. Tapi hana mu peduli pi. Cuco Abu Aziz na padung ro yang asli. Anu abati. Na sao peduli? Setujinya hak awaknya na harta Abu Aziz, hak awaknya. Nana depu urung don, hana mana depu sapu Tapa na hana na depu. Mau teka aku pegah apa lagi nyu tikrek. Kamu pun bacut. Kaya? Abu Aziz nana abati nan. Kamu meninggal. Beh nana depu. Tapi na cuco aku. Tipai tringading cuco. Na padumboh. Cuco Abu Aziz. Tringading ini. Muroh-roh hana masau peduli pi. Yang harta Abu Aziz sama lengannya memendum mewakili Pak Haji cucu guna. Cucu agam kan hana. Yang kenyan hak tapi hana so peruli be anda pegang pelain kuburan Abu Aziz sina hana so peruli. Yang sama lengan hana so peduli pi. Barokon Cina ulun kirim foto Abu Aziz kena balon. Ya foto pusara agaknya. Kuburan agaknya. Jin Abu Si. Nya nu murid draw kirim kena balon. Jin Abu Si. Nyanu nyoban pusara nyoban kuburan nek tu gutanyo Abu Aziz nyoban tadi di hotel kalon terbengkala menang pecino yang dapat timang harta yang kuburan ni deh yang kaku to hana masau boleh bi payang-payang dong berapa lagi 5 menit. Assalamualaikum.